Miaka 25 mihituku nirio kambuni ya uthondeki wa njohi ya Keroche yanjiriirio na muigana wa ciringi 500,000 tu. Ori ikoretwo igikura noguo ikoretwo ikiingira kirathi-ini gia kambuni iria irihaga igoti nene bururi-ini. No riria COVID-19 yatuthukire bururi-ini mwaka wa 2020, biashara ikianjia kuharagana na Keroche ikianjia kuremwo ni kuriha igoti. Ono thutha wa ngirimiti na KRA ciuria Keroche ingiarihire igoti ndiahotire kuriha na kiambiriria kia mwaka uyu, KRA ikihinga kiganda kia Naivasha gia kambuni ino. Murugamiriri munene wa Keroche Tabitha Karanja akiuga kambuni ino yari futi aruti wira 250 na lita milioni 2 cia njohi cia muigana wa ciringi milioni 512 ithuke. Uhoro mwega ni ati riu KRA na kambuni ya Keroche nimekanarire ngirimiti yoria Keroche ikuriha igoti ria ciringi milioni 957 kwa ihinda ria miaka 2 kuma Januari mwaka uyu. Ugu ni kuga o mweri Keroche iririhaga KRA milioni 39.87 kwa ihinda ria miaka 2. Makiria yoguo KRA ni itikiritie kiganda kia Naivasha kihingurwo na ikeheria mukana uria irekiriire Keroche mafengi-ini 36 undu kambuni iyo itangirahotire kuheo ngombo ni mafengi maya. No going forward, no twende parliament itu irore mawatho, niguo ihe treasury more power, minister was treasury power nene ukirere nayo ati no hote ku waive taxes kana ahe ado ginya ihinda set aside ginya kambuni ricoka back to normal niguo mahote kuria the arrears mainka, especially during hard times that you need pandemic turagithire through. Mwihoko wa urugamiriri wa Keroche ni ati riri wayo ni ugucoka haria wari mbere ya COVID-19 kuria yarihaga KRA igoti ria ciringi milioni 200 o mweri. Ni tuthiete hathara tondu ngitararia kafia liftirwo ni October 20th last year anogo ginya basha kingo gutwiraga ati ni tugucoka back to normal quickly. No nugo turagire challenge ya kuhigwo mweri wa December, January na February na ginya March. Tugikuwa kuwa ginya March more than 15th. Kwa ni to lose a whole quarter of our time ila tuwechite recover, but we remain hopeful. Keroche ni mwe ya kambuni iria nene Kenya ruhonge-ini rwa guthondeka njohi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Muriuki wa Muchoki.